mu ijambo yavugiye kuri televiziyo perezida wa Nigeria Muhammadu Isufu yagize ati turi mu ntambara n'icyumweru kimwe nyuma y'igitero cy'abajihadiste ku kigo cya gisirikare cyahitanye 71 gisiga gishegesha igihugu. Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yabonanye n'umujyanama wa leta y'Ubushinwa Wang Yongon kuri uyu wa mbere i Nairobi, aho bombi bari mu muhango wo gufungura umuhanda mushya wa gari ya moshi wubatswe n'Ubushinwa. Muri Zimbabwe, imiryango itanga imfashanyo ku rwego mpuzamahanga irimo ishami rya ONU ryita ku biribwa PAM irakoresha ubuhanga bugezweho bwo kohereza imfashanyo y'amafaranga muri iki gihe abaturage bugarijwe n'ibibazo by'ubukungu n'amapfa. Perezida wa Tunisia Kais Saied mu kwizihiza intangiriro y'imyivumbagatanyo yakuye ku butegetsi Zine El Abidine Ben Ali yumvikanishije ko azubahiriza ibyasabwe na revolution. Naho muri Ethiopia, isosiyete yo muri Sweden izwi nka IKEA ishyigikiye koperative ikora amakara yo gutekesha kugira ngo acuruzwe mu karere kose.